Jantar šećerna pasta brzo i kvalitetno rješava problem neželjenih dlačica jer bezbolno uklanja i najsitnije dlačice. Educirate se u našem partnerskom salonu i ponudite svojim klijenticama egipatsku depialciju uz manje boli, više ljepote. Od kada koristim Jantar šećernu pastu za depilaciju, odlazak u kozmetički salon mi lakše pada, jer više ne razmišljam o boli za vrijeme depilacije. Depilacija Jantarom definitivno manje boli, a njega Jantar aloe vera gelom smanjuje iritaciju i crvenilo, pa se osjećam svježe i lijepo. Preporučam i vama, isprobajte Jantar. Ulazimo u sezonu lijepog i sunčanog vremena. Učinite korisnice vaših kozmetičkih salona zadovoljnim i sretnim ženama. Sa 5 vrsta Jantar šećerne paste prilagodite se vlastitim potrebama i potrebama vaših klijentica. Za bačinasto, meku, silenkastu i nježnu kožu.